Fe gychwynnodd 243 o dimau ar y daith i gyrraedd y rownd derfynol. Mae ganddo ni'r tîms di sgorio mwy na neb yn erbyn y Seintiau Newydd y tymor yma, yn erbyn y deilied sy'n heb ildio un gol yn y gystadleuaeth y tymor yma. Sneith, Whitmore, honna'n fer, honna'n fler, a sbiwch mor sydyn oedd yr Edmund mewn at McManus, Declan McManus yn chwilio am Williams, Keno wedi dod nôl, arbennig o waith amddiffynol gan y capten, chydig bach o wrthdaro wedyn, ond am amddiffyn da ac am wrth ymosodiad o ganol cae. Cyfred trwm gan Keno yn chydig bach yn anffodus, ond wedyn chydig bach o banic. Ti ddim eisiau gormod o'r eiliadau yna, lle ti'n panicio yng nghwrt cosbi amddiffynol dy hun. Routledge. Evans y dda fan'na, do. Ond mae'n dal y peryg yno gan Davies. Tu allan i Davies, mae Williams, ond mae Davies di anwybyddu o'n di hun. Unwaith mae Danny Davies ar y bel mewn cadw i ben. Mae'n gwybod beth yn gymryd yn ergyd ar y droed de, felly mae'n just tynnu nôl, just twyllo cymryd am yr ergyd. Na, ar ei droed chwith. Wedyn dim cael ei ben drosi, dyna di broblem y techneg, just yn plygu nôl ar yr amser anghywir. Patrwm y meddiant fel y fuodd o yn chwarter awr agoriadol y gêm, mae'r bel gan Routledge, mae'n chydig bach o le fan hyn. Williams, ydy am fynd i hun, Williams! Dyna chi sut i agor y sgorio mewn rownd derfynol. Dyna chi ddyn sy ar dan. A mae Jordan Williams gafodd hat-trick yn erbyn y Flint y tymor yma. Wedi sgorio unwaith yn rhagor, ac mae rhaid i chi ddeud, yn heiddiannol, mae'r Seintiau ar y blaen. Ia, gwych o gol de, a ffordd mae'n cymryd i edrych am faint o le gyda fo. Mae'n just bod yn positif, just yfodd, nath nhw'n gael o lawr i gond sydyn yn fan hyn. Maen nhw'n meddwl, oce, sy'n di seithio fan'na, go on then. Ond na, dim i dyn yma, mae di bod ar dan, ar ben i gêm, o ddechrau'r gêm, a mae di edrych mor siarp, a mae'r pŵer a'r ergyd a'r cywirdeb, a cadw i lawr, syth i mewn i gornel, ddim siawns i Ashley Morris, gret gol. Ie, da ni'n gweld yr ergyd y fanno, just yn gynt yn y symudiad, mae safle ganol cae yna, pwysigrwydd y safle yna, a nabod y rôl, gwybod pryd i gael lawr a pryd i aros a dal dy dir. Felly just yr safle gwarchod yna yn hollol anghywir, reit yn yr ardal bwysig ar cae. Brobl, Routledge, brobl, nawr te mae'r chwarter awr nesaf yn mynd i fod yn allweddol bwysig da chi'n teimlo. Bel gan, brobl eto. O, Morris yn gwneud digon ydio. Na di, mae fewn eto, a mae Williams di gwneud i eto. 2 gol mewn munud gan Williams, a mae'r gêm yn sydyn yn mynd allan o afel Pen-y-bont ac yn mynd o blaid y deilied. Pen-y-bont dim, y Seintiau 2. Ia, meistri corn, na'r y munud o drycha. As ni'n gweiddi, ia, ond ti'n mynd i drio cael dwrn i ddi de i'r bel allan o'r safle lle mae'n mynd i fod yn berig. Troed chwith gol gynta, troed den dod i fyny rwan, edrych as yma'n disgwyl, ac chydig gol eto gan y dyn yma, Williams. Wel, mae'n groesiad o safon yn dydi, ond unwaith eto, dwi'n eisiau rhoi yr holl fai ar un dyn, ond Kai Whitmore yn cael lawr o fanna. Mae'n awyddus mewn Rownd Derfynol i geisio gadael i farc. Mae'n cael y bel i lawr pan mae Nathan Wood yn y safle yna. A mae hynna'n gadael rhain brobl tu ôl iddo fo ar ben i hun bach. Eto, nabod y safle, neu ddim yn nabod y safle, gadael chwaraewyr talentog mewn gormod o le, a dyna sydd yn digwydd. Brobel. Bel gan Smith, tu allan i Smith, mae Davies. Rhaid i Pen-y-bont pidio ildio. Un arall, mae hwnna wedi taro'r postyn. Ac ar ei Morris gam ddarllen honna ar bediad o fo, ond dwi'n meddwl mae dyna ddambwriadu a lle di gallu mynd i unman. Do, gath o cyffyrddiad bach ar hwnna mor bwysig nhw'n marni. Mae eisiau rhywbeth yn does i danio y cefnogwyr yma. Bron i 2,500 yma. Nawr te, di hwnna'n gico smotyn. Gwyddoch chi be mae'n gico'r smotyn. Gwych gan McManus. Just yn cyflymu yr hediad i gyrraedd y bel, de. Just pan oedd o isio. So, ia, just ei twyllo yr golwr, Ashley Morris yn dweud, tita, ti di nôl i,
a wedyn na i gyd o'r ras. A ddim yn oedi, a wedyn cyflymu. Dim cerdyn o gwbl fanna. Mae hwnna'n benderfyniad ofnadwy, oherwydd y cyfnod gorau maen nhw wedi gael yn y gêm o ran meddiant, a mae hon, os mae hwn yn mynd i fewn, mae drosodd am siomedig. A'r gŵr sy'n heb sgorio eto yng Cwpan Cymru. Y gŵr sydd wedi gwneud gymaint o wahaniaeth i'r Seintiau tymor yma. O'r diwedd fe ddoth hi. A da chi'n teimlo bod hi ar ben y bont. Na, ti'n hollol iawn. Mae Banes yn codi un i fyny ar cic o'r smotsyn iddo fo ac yn just... Ac o'n i gorff, siapio i gorff, deitha Ashley Morrison, da. Dwi'n eitioch hwnna, ond dal ni di ddim yn neud yr arbediad. Byl gan Mariet. Williams. A mae'r drydedd yn edrych yn debygach o fynd yn bedwaredd na dim byd arall. Mae honna ar draws yn debygol. Na chi gic gornel. Ceston Davies ath amdani. Pwy sy'n neud y peniad mae i glirio'r bel yma ar y postyn bella. Mae'n hawddach chi benio i fewn i rwyd o'n Sean MacDonald. Yr hen MacDonald fel ti'n gael efo. Am gic gornel. Am groesiad, oedd Ashley Morris yn cael ei wthio nôl yn stuck ar ei linell, ac o rhaid i MacDonald. Yli, on. Am beniad. Ie. Mae o'n falch o fod adre y dyn yma. Bas yn hapusach. Tas nhw fwy yn y gêm. Ie, a Davies hyd yn oed yn cydnabod mor dda nath o chwarae teg. A mae rhaid nhw'n neud eto! A mae yna drosedd yn cael ei chanfod. Ac Rastels mewn yn doedd. A Davies ar ei droseddu. Ia. Na ni weld Davies a Sean MacDonald o fan hyn. Mae o'n just yn ei gris yn ymwneud. Sam llawer yn ei ddeud y gwir. Ond am beniad gan Arsenals. Nawr te, falle honna fod yn garden fel yn gylle. Mai. Ie. Ac os chwarae teg i Kane Watts. Oedd Watts yn trio cael bach o drydan mewn i chwarae. Pen-y-bont fanna. Sa fi'n un o'r chwaraewyr Pen-y-bont. Sa fi eisiau sgorio. O leia sa fi yn llyfrau record wedyn allan dweud, wel, a leia nath i'w gyn. Wedi bydd ddod fanna. O honna oedd ar y llinell. Oedd honna wirioneddol oddi ar y llinell. A mae Roberts yn dod. Mae'n ei ffwnioi. Ac mae wedi mynd mewn. A mae MacDonald i llwydo dros Pen-y-bont. Wel, mae MacDonald i bod yn rhan o stori Pen-y-bont y tymor yma. Wedi dewis dod adre i orffen i yrfa. Wedi dewis dod at Rhys Griffiths. Ac mae'r Seintiau Newydd wedi ildio gol yn y gystadleuaeth yma am y tro cyntaf. Di hon ddim yn hawdd. Di hon ddim yn hawdd. Ond edrycha y techneg yna. A faint o llonydd ydio pan o'n neud y cysylltiad. Bang! Campus. Ac osau at ar funud ola mi fydd na amser ychwanegol. Wrth gwrs, mae sawl eilyddio wedi bod. Mae yna gol wedi bod. Watts, mae wedi gael gwahaniaeth ystod ymlaen. A mae'n dal ati. Nawr te, na chi dacl. Na chi dacl. Ti'n gwybod be? Mae'n cael dipyn bach o'r bel, a mae'n un o'n dacl rhy llaw. Mae'n dod o tro, mae'n bendant. Mae'n bendant yn drosedd. Mae'n lwcus gyda'n gardyn goch am y dacl mor ffynnig. Tasa y capten yn gallu rhoi hon yng nghefn yr hwyd. Am 3 neu 4 munud fysa gynna ni. Owen! Oedd angen yr arbediad. Mae o'n neud y beth iawn. Conor Roberts, mae o'n just neud siŵr iawn. Dwi'n cadw ei allan. Wel, dyma'r cyfnod mwyaf cyffroes o'r gêm i'r cannoedd sydd wedi teithio i gefnogi Pen-y-bont. Maen nhw'n annog pawb a phopeth i fynd ymlaen nawr. Mae'r peniad i mewn i gadarnhoed! A mae 2-2 a mae Jeffries yn rhoi gobaith i Pen-y-bont. Di Conor Roberts methu choelio hi, a mae yna 4 munud o amser i ychwanegu ar ddiwedd y gêm. Jeffries ar gol. Nawr mae gynnon ni ddywedlo. Gret o beniad. Gwych, edrycha, cawr yn codi, wedyn iawn, pwen ar y croesiad. Dwi just mynd i neud siŵr bod fi'n cyfeirio hon. Dwi'n cael y men yn ei troi ngorff, just siapio ngorff, siapio men, canolbwyntio, cysylltiad cywir. Mae'n 2-2. Wel,
Os na un cyfle arall, Whitmore, Marriott oedd i fewn. Nawr te, Roberts yn dod allan. Mae wedi cael ei ddwylo iddi, mae yna peli am gico sboti, fe gafodd o'r bel yn do. Fe gafodd o'r bel, dio ddim yn chwythu am gico'r sbotyn. Mae'n chwythu i orffen y gêm. Mae'r chwiban ola wedi cael ei chwythu. Drama yn yr eiliadau ola, ond ar ddiwedd y diwrnod, mae tîm Anthony Limbrick wedi sicrhau y dwbl iddo fo yn ei dymor llawn cyntaf. Anthony Limbrick, huge congratulations, JD Welsh Cup champions. Well, you look pretty subdued, but you must be delighted. No, of course we are delighted. I mean, we made it a little bit hard for ourselves at the end there, but look, credit to the opposition. I think they're absolutely fantastic. Even at 3-0, we knew that the game wasn't over, and we made sure we made the right subs and we saw the game out. We didn't obviously want to see it out like that, but look, we're very pleased. It's a really improved season for us, and to win a trophy come the end of the season and finish strong is what we wanted to do. They gave you quite the scare at the end there, I imagine. What was going through your mind? Yeah, of course, yeah, look, and they, like I said, even at that scoreline, the game was never over, and they keep going to the end, and big credit to them. But I thought our boys saw it out well. Connor at the end, the goalkeeper, was fantastic, came for a punch. Sis tied it up well at the back post there, so we got experienced winners in that team, and they deserve it, these guys. I've got to ask, our man of the match, Jordan Williams, 2 goals in about a minute for him. What a performance. Yeah, I'm really pleased for him, because probably with the signing of Declan McManus, he's been undershadowed a little bit, or overshadowed a little bit, and I think he got 15 in the league to get the 2 tonight. He's an attacking, aggressive striker, and when he performs on the big stage like that, we're so pleased for him. Anthony, look, huge congratulations. Enjoy the celebrations tonight. Thank you very much. Thank you. Thank you. Enillwyr, Cwpan Cymru, 2021, 2022, ydy'r pencampwyr hefyd, y dwbl i'r Seintiau Newydd. Rhys, I know it's all going to be very raw at the moment, but you gave it such a good go right until the end. What are your thoughts at the moment? Yeah, bitterly disappointed to lost the cup final. I thought, they were dominant for large periods of the game. Game plan probably didn't work as well as we'd hoped. But then saying that, the first goal, it looked like a foul to me. I don't know if it was. I'd like to watch it back. And the second goal was poor from us. And then the third goal, look, you're pushing, aren't you, when you're trying to get forward. But what I challenged the boys to do at half-time was to win the second half. And we did that. So, I'm so proud of them. And look, this was a great final, I'd like to think. Largely because of Pen-y-bont and the support we had here today. We made the final, and so proud of the people that came out to support us, yeah. Because there was a sense at the start of that second half you really started to get into a rhythm, and it was that penalty that almost killed the game, but then you showed fantastic character. Yeah, I suppose it did kill the game in many ways. Look, I think we're obviously disappointed, like you say, it is raw, but we'll go out tonight, we'll have a couple of beers, and maybe we'll have a couple more afterwards, but I'm going to put my Pen-y-bont jumper on, I'm going to wear it with pride, because I thought the boys were superb. Ashley Evans, Sean McDonald, Keane Watts, Nathan Wood, they haven't trained. Ashley Evans hasn't kicked the ball for 8 weeks. He's gone out there today. I've never seen anyone as tired on a football pitch. So I'm so proud of them, and I'll watch the goals back eventually, but at the moment, yeah, it's raw. Rhys, I'll let you go before we both get covered in champagne, but thank you for your time. Thanks so much, cheers. Leo Smith, pencampwyr Uchafbwyntiau Cymru a nawr enillwyr Cwpan Cymru, am dymor i'r Seintiau. Ie, dwi'n meddwl ar ôl yr siom, da ni wedi cael y 2 tymor dwytha, ni angen ei hyn enwedig ar ôl Ewrop, campaign da gathon ni, a da ni wedi edrych ymlaen at season nesaf barod fan. A Leo, am ffeinal, mae pob gêm yn erbyn Pen-y-bont, just byth yn rhoi ni lawr, ond nath nhw rhoi ofan i chi tuag at y diwedd, be oedd yn mynd trwy'ch meddyliau chi? Dwi'n meddwl oedden ni gyd ar y fain cyn diwedd, oedden ni bach yn nerfus efo y ffordd oedden nhw reid y pressure i Uchafbwyntiau. Oedden ni'n gwybod ffordd oedden nhw am chwarae cyn cychwyn y gêm, ond dwi'n meddwl i ni fynd 3-dim, oedden ni angen y 3rd gol na i wneud siŵr bod ni'n cael rhywbeth, cos mae 1 gol yn gallu newid gêm, a nath yna newid y ffeinal yn diwedd i nhw. Well, Paul, what a week. Your time with TNS after 15 years has come to an end, and what a way, you've gone out with a bang. Exactly, yeah, what a way to finish. Bit of a nervy ending, more nervy than I would have liked, but as I say, great way to finish with a double. Pen-y-bont gave you a bit of a scare towards the end. Games against TNS, between TNS and Pen-y-bont, they never disappoint, they're always so exciting. What was it like watching it from the sidelines? Yeah, so it was very nervy, to be honest. I thought we looked really comfortable for most of the game, and then they got the first goal and we seemed to be under a lot of pressure, so
fair play to them, they kept going to the end, but you know, the lads done enough today to get the victory.